nongeye kubasuhuza kandi abifuriza weekend nziza nshuti mudukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri kwa 2023. Naye makuru ari kugarukwaho mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye. Urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwategetse ko imibiri 36 yabonetse mu byobo mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu itabururwa igapimwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunze ibinyamakuru byo mu Rwanda kuri dekoderi zose. Harabacanshuro hafi 130 bashya binjiye mu ntambara FARDC na M23. Ikaze muri aya makuru ari kuvugwa kuri uyu wa gatandatu aho impanuka z'amakamyo Minisitiri Nsabimana yatunze urutoki imyitwarire y'abashoferi kuruta ibibazo bya tekinike. N'ikinyamakuru igihe cyanditse ko Minisitiri w'Ubwikorezi n'ibikorwa remezo Dr Nsabimana Ernest yatangaje ko impanuka z'amakamyo zigenda zigaragara hirya no hino mu gihugu zishobora kuba zidaterwa hanini n'ibibazo bya tekinike ahubwo ko abashoferi babigiramo uruhare bivuye ku myitwarire yabo. Impanuka zihitana ubuzima bw'abantu ntizisiba kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko izikorwa n'amakamyo manini zikaba zariyongereye. Minisitiri Nsabimana yagarutse kuri iki kibazo cy'umutekano mu muhanda ubwo yatahaga ku mugaragaro imashini n'amakamyo bishya ijabana mu karere ka Gasabo. Yavuze ko ku mpanuka zagiye zibaho hari ibyo polisi yagaragaje, ariko nyuma y'ibyo ngo hari itsinda riri gusuzuma impamvu zitera impanuka, niba ari imiterere y'imihanda, imodoka zishaje, amagaraje adafite ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'imodoka cyangwa uruhare rw'abashoferi. Ati ngira ngo murabizi tumaze iminsi dufite ikibazo cy'amakamyo agenda akora impanuka hirya no hino mu gihugu. Hari itsinda ririmo kubikurikirana. Hari imyitwarire y'abashoferi kurusha uko ikibazo gishobora kuba ari cya mekanike. Hari n'abamaze igihe berekanwa batwaye amakamyo ugasanga hari abafashe no ku biyobyabwenge. Yasabye abashinzwe abakozi muri sosiyete zibakurikirana kujya bacunga ubunyamwuga bwabo n'imyitwarire yabo biganisha ku kwirinda impanuka zo mu mihanda. Ikindi gigomba gukorwa ngo nukureba niba amagaraje afite ubushobozi bwo gukemura ibibazo bya tekinike by'imodoka. Uretse kuba abashoferi b'amakamyo bavugwaho ubusinzi, hari n'abakora ubutaruhuka babihatiwe n'abakoresha babo cyangwa babyishakiye bo ubwabo kubera inyungu baba barangamiye. Iyo nayo n'indi mpamvu itera impanuka mu mihanda. Umwe mu bashoferi b'amakamyo ya Howo umaze imyaka inazitwara avuga ko bagenzi be bafite ikibazo cyo gukunda amafaranga cyane bakiyibagirwa ntibakikiruhuko bigatuma bananirwa ku rwego rwo gukora impanuka. Iki kibazo giherutse kuganirwaho mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, aho CP George Rumanzi ushinzwe ibikorwa bya polisi n'ituze rusange yababwiye ko hagiye gutangira iperereza ryimbitse kuri icyo kibazo. Ibiciro ku masoko byazamutseho 2.1% mu kwezi gushize. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda kiratangaza ko mu kwezi gushize ibiciro by'ibicuruzwa byazamutseho 2.1% ugereranyije n'umwaka ushize wa 2022. Ni igipimo cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu cyerekana ko iyo ugereranyije ukwezi kwa Mutarama uyu mwaka n'ukuboza ku mwaka ushize wa 2022 usanga ibiciro ku isoko byariyongereyeho 2.1%. Ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda kivuga ko iryo zamuka ryatewe n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byazamutse ku gipimo cya 3.6%. Muri rusange ugereranyije ukwezi kwa mbere k'umwaka wa 2022 n'ukuyu wa 2023 ibiciro mu Rwanda byiyongereye ku gipimo cya 31.1%. Ikindi kigaragara nuko mu mijyi mu kwezi gushize ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 41%, mu gihe amazi, inzu, amashanyarazi, gaze n'ibindi bicanwa byiyongereyeho 8%, naho ibijyanye n'ubwikorezi byiyongeraho 12.6%. Nabibabwiye dutangira aya makuru ko mu Bigogwe urukiko rwategetse ko imibiri 36 yabonetse mu byobo bigateza impaka no gufungwa kwa bamwe itabururwa igapimwa. Urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwategetse ko imibiri 36 yabonetse mu byobo byo mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu ipimwa, nyuma yaho habaye impaka mu baturage bamwe mu batuye mu mudugudu wa Bikingi mu kagari ka Kijote bavugaga ko ari ibyobo bibiri bavuga ko byari bishyinguwemo abantu bishwe mu 1997, mu gihe abandi bemezaga ko ari abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bamwe mu batanze aya makuru bikabaviramo no gufungwa. Abaturage icyo gihe baganiriye n'umunyamakuru wa Bwiza mu kwa gatanu k'umwaka ushize bavugaga ko abashyinguwe muri ibi byobo ari abantu bishwe mu ntambara y'abacengezi muri 1997, baza gushyingurwa n'uwitwa Parimehutu bamwe bita Pari wari ufitemo abo mu muryango we bishwe wari umaze imyaka 2 upfuye. Bamwe mu batanze aya makuru batawe muri yombi bakaba bamaze igihe 9 kungana n'umwaka bafunzwe. Mu cyemezo cy'urukiko rwa Rubavu avuga ko uwitwa Kanyamugisha Etienne bakunze kwita Tony, Mushirabwoba Theophile, Ntirenganya Anastase, Nyirabarigira Alphonsine, Nyiranshimiyimana Dative, Uzamukunda Alias Gakara baburanaga n'ubushinjacyaha bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi. Icyemezo cy'urukiko rwa Rubavu kivuga ko rwemeje ko mbere yuko uru rubanza rucibwa burundu hagomba kubanza gupimwa imibiri 36 yabonetse tariki ya 11 z'ukwa gatatu kwa 2022 mu byobo bitandukanye mu mudugudu wa Bikingi mu kagari ka Kijote ku murenge wa Bigogwe y'akarere ka Nyabihu. Icyemezo cy'urukiko kigira kiti rutegetse inzego z'iperereza, ubushinjacyaha na RIB gufatanya gupimisha bamwe mu baburanyi
aribo Kanyamugisha Etienne, Nyirabagira Alphonsine na Uzamukunda bakunze kwita Gakara, hapimwa ADN kugira ngo hamenyekane niba mu mibiri yabonetse aho hantu tariki ya 11 z'ukwa gatatu 2022 harimo abafitanye isano nabo nk'uko babivuga. Rutegetse Rwanda Forensic Laboratory gupima Kanyamugisha Etienne, Nyirabarigira Alphonsine na Uzamukunda alias Gakara n'imibiri 36 yabonetse ivugwa haruguru, hagapimwa ADN kugira ngo hamenyekane niba mu mibiri 36 yabonetse harimo abafitanye isano nabo nk'uko babivuga. Mu kiganiro ikinyamakuru cyagiranye nabo mu 2022 basabaga ko ubuyobozi bwabakura mu bwoba barimo, aho bamwe muri bo bavugaga ko barimo kurenganywa bikitwa ko bapfobeje jenoside yakorewe abatutsi ku mpamvu ya munyangire na ruswa. Umwe muri aba bafunzwe bazira ibi byobo n'uwitwa Ntirenganya Anastase. Umugore we yatangajwe nuko umugabo yafungishijwe n'umugabo witwa Gasenge Etienne wari warafunzwe azira kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ngo akaba yaratanze ubuhamya butavugwaho rumwe n'abari batuye muri uyu mudugudu. Isambu yasanzwemo ibi byobo ngo niyo umusaza witwa Bizagwira wapfuye, hagasigara umuhungu we witwa Parimehutu nawe umaze imyaka 2 apfuye, ubu hakaba basigaye umugore we n'abana be. Umugore wa Ntirenganya yavuze ko kugira ngo umugabo we agerekoho icyaha byatewe n'amakimbirane yo mu muryango, ngo kuko nta kuntu ahantu haba haraguye abantu mu 1994 ngo nyina biyoberwe, kandi anazi ko abantu bahashyinguwe ari abishwe n'abacengezi, kandi ngo hari n'indabo zigaragaza ko aho hantu hashyinguwe abantu. Abantu bafite ababo bashyinguwe muri ibyo byobo ngo babigaragaje bandikira akarere, batanga ubuhamya banabivuga n'umunwa wabo, ariko ngo abakuru ubu barafunzwe. Abafunzwe n'Uzamukunda, Nyiragakara, Nyirabarigira Alphonsine na Kanyamugisha Etienne. Ni ibintu byatumye abaturage batinya gutanga amakuru kuko ngo uvuze wese ari gutabwa muri yombi nk'uko babibwiye umunyamakuru. Umwe mu banyamategeko uburanira abafunzwe yatangaje ko hari abafunzwe byitwa ruswa, nyamara ari uko batanze amakuru kuri ibyo byobo. Uwitwa Ruvugundi avuga ko kuva yashaka yaratuye mu mudugudu wa Bikingi. Asobanura ko abantu bishwe mu ntambara y'abacengezi ari benshi ku buryo bahungutse bagasanga ari amatongo. Ku kijyanye n'abantu bashyinguwe kwa Parimehutu, yavuze ko n'ababyeyi ba Parimehutu bashyinguwe muri ibyo byobo, ariko ko nta mututsi wari utuye muri Bikingi mu 1994 kandi ngo nta muntu azi wahiciwe icyo gihe. Undi witwa Munyamahane w'imyaka 92 y'amavuko avuga ko yageze muri Bikingi mu 1961, yemeza ko nta mututsi wigeze atura muri ibi bice usibye abari batuye hepfo y'ikigo cya gisirikare. Ku kijyanye n'abantu bivugwa ko biciwe kwa Parimehutu, yavuze ko abazi bishwe mu 1997 barimo Bizagwira, se wa Parimehutu n'umugore we. Nyuma y'izi mpaka rero no gufungwa kwa bamwe, byarangiye urukiko rutegetse ko iyo mirambo 36 itabururwa, hagapimwa ADN kugira ngo hamenyekane ukuri ko bavuga ko ari abantu bishwe mu 1997 cyangwa ari abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunze ibinyamakuru byo mu Rwanda kuri dekoderi zose. Nyuma yo kuri Canal Sat, inama nkuru ishinzwe kugenzura itangazamakuru muri Kongo yafunze mu gihe cy'iminsi 90 ibinyamakuru by'amajwi n'amashusho byo mu Rwanda bigaragara kuri dekoderi za Brusat, Star Times na DSTV. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'icyaherukaga gufatwa cyo gufunga ibinyamakuru kuri dekoderi za Canal Sat. Icyemezo cyo gufunga ibinyamakuru byo mu Rwanda kuri Canal Sat muri Kongo cyafashwe n'inama nkuru y'itangazamakuru tariki ya 2 z'uku kwezi mu buryo busa no kwihimura. Ni nyuma yo gushinja Canal Plus Rwanda ko yabangamiye isakazwa ry'amashusho ya televiziyo zo muri Kongo zirimo RTNC ya leta, Tele 50, Digital Congo, Molière TV ndetse n'izindi. Ibintu bamwe mu batunzi iyi dekoderi bahamya ko atari ukuri kuko bakomeje kureba aya mashene nta nkomyi. Nyuma y'icyo cyemezo rero, Kongo yaje gutangaza ko yaje gusanga hari n'izindi dekoderi zakomeje gusakaza amashusho yari ya mashene yafunzwe mu gihugu. Ni amashene nyamara Kongo ishinja ko atambutse ubutumwa bushobora guteza imidugararo mu gihugu. Ni ubutumwa ngo bushobora gutuma abaturage basuzugura inzego za leta no gusaba urubyiruko kujya muri M23. Inama nkuru ishinzwe kugenzura itangazamakuru muri Kongo yakomeje igira iti, hitawe ku nyungu zo gusigasira amahoro n'ubumwe bw'igihugu, hitawe ku nyungu z'abakira ayo makuru, hitawe ku nshingano z'inama nkuru ishinzwe kugenzura itangazamakuru n'ubwihutirwe buhari, hanzuwe ko ibinyamakuru byo mu Rwanda bifungwa no ku zindi dekoderi. Bihagaritswe ku murongo mu gihe cy'iminsi 90 ibinyamakuru byose byo mu Rwanda bigaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri buke zose za Brusat, Star Times na DSTV. Yahise isaba inzego zose bireba gushyira mu bikorwa iki cyemezo mu maguru mashya. Guverinoma ya Kongo ikomeje gukora ibishoboka byose mu kwiko mu Rwanda, haba mu matangazo ya buri munsi cyangwa inama Perezida Felix Tshisekedi yitabira. Ni mu gihe u Rwanda rwo rugaragaza ko ibibazo by'umutekano muke Kongo ifite ariyo bireba, ahubwo ko kwiye kubigira ibyayo ikabikemura kurusha gushakira urwitwazo ku bandi. Tukiri muri iki gihugu, FARDC irashinja M23 kwanga guhagarika imirwano ikomeje guca ibintu. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kirashinja inyeshyamba za M23 kutubahiriza amasezerano atandukanye y'abategetsi b'akarere yategetse impande zose guhagarika imirwano.
Imirwano y'urutavanaho imaze ibyumweru bibiri muri teritwari ya Masisi hafi ya centre ya Sake n'inkengero zayo, ikaba yaratumye abantu babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mujyi wa Goma na Minova. Colonel Njike Kayiko Guillaume, umuvugizi w'ingabo mu ntara Kivu ya ruguru, yatangaje ko M23 yita kandi RDF ingabo z'u Rwanda kenshi yarenze ku mategeko yo guhagarika imirwano yatanzwe n'inama za Nairobi, Rwanda n'iheruka y'Ubujumbura. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko ntaho bahuriye n'umutwe wa M23, ko ari ikibazo cya Kongo ubwayo. Colonel Njike Kayiko yagize ati kubirengaho guheruka byabaye ku munsi w'inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu Bujumbura, aho avuga ko M23 yateye ibirindiro bya FARDC ituonane hafi ya Kalenga ni Rumeti hafi y'umusozi wa Mushaki ni muri Masisi. Major Wiringoma, umuvugizi wa M23, yabwiye BBC ko ibivugwa na Colonel Njike ari uburyarya buri gukinwa na leta, kuko ngo ni ingabo za leta nabo bafatanyije ahubwo bateye M23. Major Wiringoma ati tubanza kubaburira ku gutera ibirindiro byacu no kwica abavuga ikinyarwanda bikomeje. Iyo bateye dusubiza umuriro wabo, tubasubiza twihanukiriye, kandi turabakurikirana kugira ngo ducecekeshe intwaro. Colonel Njike Kayiko ashinja M23 kurasa ku ndege ya MONUSCO ku cyumweru gishize muri teritwari ya Nyiragongo yaguyemo umusirikare wa Afrika y'Epfo nk'ikimenyetso simusiga cyo gusuzugura guhagarika imirwano. Umutwe wa M23 watangaje ko iriya ndege yarashwe n'ingabo za leta n'abafatanya nazo kuko yarasiwe mu karere kagenzurwa n'ingabo za leta. Colonel Njike Kayiko yavuze ko FARDC ifite uburenganzira bwo gusubiza ku gucengera kose kwageragezwa na M23, kandi ko bo bubahiriza imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu i Nairobi, i Rwanda n'i Bujumbura igamije kuzana amahoro muri Kongo. Hagati y'imirwano yongeye gukomeza no kuri uyu wa gatandatu mu duce twegereye centre ya Sake, ni mu birometero 25 iburengerazuba uvuye mu mujyi wa Goma nk'uko ibinyamakuru byaho bibyemeza. Kuri uyu wa gatandatu Major Wiringoma yabwiye BBC ati turi mu nkengero za Sake. Abantu ibihumbi bakomeje guhunga imirwano berekeza i Goma na Minova mu majyepfo. Wiringoma ati hari n'abahungira mu bice tugenzura. Iyi mirwano imaze amezi menshi yongeye kubura yatumye abantu ibihumbi amagana bata ingo zabo bajya mu nkambi z'impunzi zitandukanye nk'uko imiryango itabara ibivuga. Hagati y'abacancuro hafi 130 bashya bamaze kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi mirwano ihanganishije FARDC na M23. Muri gahunda yo gukomeza kwitegura intambara aho guha agaciro inzira y'amahoro, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjije abacancuro bashya bagera ku 130 basanga abandi barimo gufatanya n'ingabo za leta mu guhangana n'umutwe wa M23. N'abacancuro ba gisirikare baturutse i Bukarest muri Romania no muri Bulgaria, bakaba kuri ubu bari kubarizwa mu mujyi wa Goma. Amakuru aturuka mu gisirikare cya FARDC aremeza ko bacumbikiwe muri La Joie Plaza Hotel. Aya makuru avuga ko uyu mubare uratuma abacancuro bose hamwe bagera kuri 340 bari mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru igihe cyanditse ko cyari ikimenyetso gishimangira ko leta ya Kongo ikomeje inzira yo gushaka intambara aho kubahiriza ibiteganywa mu nzira y'amahoro irangajwe imbere n'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari binyuze mu biganiro byabereye i Rwanda ndetse n'ubuhuza buyobowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu biganiro by'i Nairobi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta mu kwezi gushize yabwiye abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite ko umubano w'u Rwanda na Kongo atari mwiza nubwo hari uburyo akarere kashyizeho ko gukemura ikibazo. Yavuze ko hari imikoranire yeruye ya FARDC na FDLR ndetse bakomeje gufatanya mu kugaba ibitero kuri M23, kandi ngo ntibasiba no kuvuga ko ubundi bazagera no mu Rwanda. Inshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, amakuru ari kuvugwa kuri uyu wa gatandatu kuri aya manywa tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki gihugu cyarashe ikigenda juru kitazwi cyari cyo hejuru y'ubutaka bwacyo. Perezida Joe Biden wa Amerika yategetse indege y'intambara kurasa ikigenda juru cyo hejuru cyane kitazwi neza icyari cyo kuko cyari giteje akaga indege za gisivili. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika John Kirby yavuze ko icyo kintu kitarimo umuntu cyari gifite ubunini bw'imodoka ntoya. John Kirby yavuze ko intego n'inkomoko y'icyo kintu bitazwi. Ibi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe indege ya gisirikare ya Amerika hano igipurizo cy'Ubushinwa cyari hejuru y'inyanja ku ruhande rwa Amerika. John Kirby avugira muri White House yavuze ko ibisigazwa bya kiriya kintu cyarashwe ari bito cyane kurusha iby'igipurizo cyarashwe ku wa gatandatu ushize hafi ya leta ya South Carolina. Yavuze ko icyo kintu cyagurukiraga ku butumburuke bwa kilometero 12 hejuru y'ikirere cyo mu mwaro wa leta ya Alaska. Cyari cyamaze kandi guca hejuru ya Alaska ku muvuduko wa kilometero 64 ku isaha, kandi cyariho cyerekeza ku mpera y'isi ya ruguru ubwo cyaraswaga. Indege z'ubucuruzi za gisivile zishobora kugendera ku butumburuke bwa kilometero 13. Indege za kajugujugu zoherejwe gukusanya ibisigazwa bya kiriya kintu cyarashwe. John Kirby yagize ati ntituzi nyiracyo niba ari icya leta cyangwa iki kigo cyigenga cyangwa ari cy'umuntu ku giti cye. Iki kigenda juru cyarashwe cyabonetse bwa mbere ku wa 4 nijoro nubwo abategetsi batatangaje amasaha neza. John Kirby yavuze ko indege z'intambara zacyegereye ziracyitegereza zemeza ko nta muntu kirimo, kandi ayo makuru Perezida Joe Biden yari afite afata umwanzuro. Uyu muvugizi wa Presidence ya Amerika avuga ko Amerika igiye kurushaho kugenzura ikirere cyayo mu kurinda umutekano wayo kurushaho.
ABC News ivuga ko iki kintu cyasaga nk'ikidakoresha ingufu mu kwigira imbere. Iki kinyamakuru gisubiramo umwe mu bategetsi b'Amerika kitatangaje amazina avuga ko cyagendaga nk'igitwawe n'umuyaga kandi ko cyari gifite ishusho yo mwiburungushure n'ibara ry'ikijuju. Brigadier General Pat Ryder ushinzwe amakuru muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika Pentagon yavuze ko iki kintu cyari gitandukanye mu bunini n'imiterere n'igipurizo cy'Ubushinwa. Yemeje ko indege F-22 yarashe iki kintu ikoresheje misile isa 7:45 ku isaha yaho ni 2:45 z'ijoro ku isaha y'Igitega n'i Kigali. General Ryder avuga ko ibisigazwa byacyo byamaze kwegeranywa kugira ngo bijyanwe gusuzumwa muri za laboratoire zabugenewe. Abategetsi baravuga ko bataremeza niba iki kigendajuru cyari mu bikorwa by'ubutasi. Ahantu cyarasiwe ni mu birometero 210 uvuye ku mupaka wa Canada, aho Minisitiri w'Intebe wayo Justin Trudeau yatangaje kuri Twitter ko yamenyeshejwe iby'icyo kintu cyavogereye ikirere cy'Amerika kandi ko ashyigikiye icyemezo cyo gufata ingamba. Kuwa gatandatu ushize ubwo Amerika yari imaze kurasa igipurizo cy'Ubushinwa, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Lloyd Austin yahamagaye mugenzi we w'Ubushinwa ku murongo ubahuza mu gihe cy'ikibazo. Minisitiri w'Ingabo w'Ubushinwa ariko Wei Feng yanze kuvugana na mugenzi we nk'uko Pentagon bivuga. Nshuti bakuzi wa Primo Media Rwanda, inkuru yo muri Amerika niyo dusoreje amakuru ari kuvugwa kuri aya manywa. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye, ndabararikira kureba izindi video ziri kuri uru rubuga. Ndabifuriza gukomeza kugira weekend nziza, mugira amahoro y'Imana.